Alhoje shani. Ishi video bo vechono. Faith without work is death. Ipichiki tipo pitin shani. Akumla sumo keloye akupulu akithi kesha. Ipitim kutomne jujuki tipo coach le tsere tipo pitin shani. James akedo kini ajo mkup dilona mkut zolo. Nyuno jona baya kodona ajo mkut zolo James ne ba yuye. Akupulu vecho likik mono akumla vecho achipi kalunani. Timkuto mono nyuno. We are justified by faith. Right. Nyung ya akupul vechono nyung ya chipikal vai. Epi pichekyu tipo timkutum tipo la chile kumoe akum la simona vai akupul likete akithi ishipi la chile chekyu nyung no Bible no ku bangene tipo junchane. James na pagyu no akupul vecho likit bono akum la vecho achipikal chinyesh banye. Apostol Paul na pagyu no moe ayeza vecho no mopo akupul vecho likina achipi kalpechini ipi kama dolo kire getoi nyung tipo itulani nyung James rom yake do kutu ajum kuta chelo jona baye ayeza pelkyum no kalau akupul vecho likino achipi kalpechini ipi apostol Paul ne bigi utlani ishamaye nyung no Bible shi jona baye hikma dolo kire kile giptoi lai apostol Paul ne bagi o James ne bagi hikma dolo dikma iktsala getoi nyung utlani adrshi nyung vetalin chagu ye James kakuye kugle gineiga nyung etla yuno James kakuye AD hopun kauno yegu shiritno I'm beauty see vegitu I'm ber hopun kauno yegu shiritla ni Rom kakuye bono the book of romance kakuye bono yegu no AD hopun zin kauno I'm beauty see vegitu I'm ber hopun zin tuno yegu shiritla tibadolo James ne yevegitu I'm ber so zin dache tuno Apostle Paul tipo coach let's give shiri you know Bible di shipula you know itula you know revelation pxc boye progressive alhoza Bible boye complete ne alhoza complete ikemu revelation you know alhoza boye thala you progressive ishi tage do irna itam kebi ita ishi tage you know da togu bachi tigane lai progress sange cho 이게 you know tipo jikhne thala you know you know hele ita Bible pau context la James akedo kini mom rom akedo bidila kyu bangina kama dolo kutsalagile akedo kyu nyung ne tipo shi pugdergela James akedo kini arom kulakila James ne bagu no Abraham ye akumla vecho no pa achipi kalke mo kesha epi James ne tipo bigit nyung no rom akedo bidi ajo kutu bidilo jona pa ye ita apostol Paul ne bagu no Abraham ne pulkyu vecho no paye achipi kalva ke ipi pa hikyu shire. Abraham believed and it was credited to his account as righteousness. Ipi nyung no tipo laki dishi itlan. Ile James ri Abraham pes kimri pegwan. Apostol Paul ri Abraham pes kije pegwan. James ne bangu no Abraham ya akumla vecho no paye paya akumla tipo pegi vecho no paya chipi kalke mogesha eban. James Apostle Paul bagi no moy Abraham ye pana pulkyu vecho no paya chipi kalve age ipitipo piskitan. Ike betani nyung no betalagu no rom mako de bidi ajo kutu bidi tipo jona baye tipo ye botu bake de chupu ajo chu solo tipo kochiri piskitan. Ile botu bokie ori bagi no Abraham ye paya akumla vecho no moy pana pulkyu vecho no paya chipi kalge ipi botu bo kiori dishi piski line ishamaya hile apostle Paul mo Rome yake do bidi ajo kutu bidi mo botu ba ke do chubu ajo zotik ma ye kimshla akumla ye kubanya la nyung no ishi agla no ve talun ya ongno nyung no what is work akumla te kubanya jona za give yake do zo ajo mkuto kulo jona ba ye jisne be aguno Ishitlan jisno kochile pano ku puke no nong no papulul velo hino alhu kumlake. This is the work of God. This is the work of God. What is the work? To believe. Alhu kumlake ku kya pulu juve chono. Alhu no pano ku puke na jisu puke pano. You know jisu sho pulu le gyu jibo kabis din alhu kumlake. We need to believe
in the finished work of Christ. Tibo gabes Akumla benjo. Nhưng là daga atu jona ke de kete azum kukla nhưng jona baye paza ketiye hige. Like this is his commandment. Nhưng ye panu Jesu Christo jelo pulu belo ena pano azanyung tsirege toi lakina laki kimekle masai. Ida yung no atu jona ke de kete azum kukla jugi kukla ye commandment ye ku benga. This is his commandment. He now lo zakzike. Iga lo zakzike kuja. Tie nyung no au nu Jesu Christo jelo pulubegu, believing in the name of Jesus Christ. Tre tina azakitsi commandment bagu ye commandment ayezai bagu azakitsi bagu ye ti pulugu na tina azakitsi pelangi cho Bible ne bagu. Faith plus grace nyung ne botil masagine. Faith akupulu plus grace kupukini is equal to salvation. Like Akupulu ngo kupukin kuma ka kaung no hakulu tulanya. Ike yung neta ita pidesian faith Akupulu plus grace. Grace e bagu ete alhukum lagi. God's work. Faith e bagu no we are responding. Our response to the work of God. Like yung nebo ibo betalun chenge cho. Ita ine pidesian faith plus grace is equal to salvation. Akumla and a kupu kini kajelo hakul puitulay. Faith dipon a new response. Grace dipon a alhukumla. God's work. You get new response. Our response to the grace of God results salvation. Alhuno pana panu jisuvechono the finished work of Christ. Christo vechono shipkuvetsku kumla. Alhuno kum sana unmerited favor. Nyung no itul kizik mo yu alhuno nyung lau tsa yu tipo nyung na akupulu vechono tipo response like responding to the call of God, to the grace of God. Alhu kupukin tipo lo kochila yu tipo ye akupulu vechono ikimla vechono gugu ina Kristo show pulkiu vecho. Ngeti nyung hele vetalma sa yu ye nye God requires work to save us. Alhu ye it's not your work. Okumla piamo, ikumla piamo. Nyung kumla ye alhugis the qualify shlamagucho. Igemo God requires his own work. But keep pakumla. What is the work of God? That is the finished work of Christ. Christo no shipkuvets yukumla tipo ahibushaye. Ige nyung hebo vechuno vetalmasa yuye when we believe, we are responding to the grace of God, to the finished work of Christ. Pulana baye. Christo je show pulana baye yung yate akumla sekhala sagyo. Sekhainge cho yemde nikumla bamugo die alho kumla sekhabu tipo vejono yung ye kokshile tipo ye khakulu tipo itulange. Ipkinyung tipo vetalangjo. James akio de kini ajo mkupunglo ishi itulang. Tihutoi kit kaliu Rahab ri lino atsa pemi akilo sasibzi ala kitauno puvekyu kumla vecho achipi kaluke kumokesha. Nyung nene James na Rahab gili gabes kiche pieza yulo nyung no James na Rahab jebuye wala gila kit kaliu Rahab harlot Rahab kat kayu ipi aje kwa ku tipo nyung tipo utake tsakhi kum sirne ile James na bagu ya akupul vechul kilo mo akum la gavi pushim ashanya e bagu lo ile hi palki paza kat kayu Rahab ipi gelo Rahab ya ayazala pa shukum na pa ayazala pa she already broke the law nyung no Bible la jona sha pa kat kayu bagu je shupu sala jigim la nge nyung na ayazala jona pa shupu sala jigimiye dia ayeza hepo bagicho ayeza hepo jigimgecho ayeza pepkul chemo gimgecho ige ninga tipo version of thala yu Rahab ye pakumlari pa disqualify shwa Joshua ke de kini ajotokulo nyungno Rahab na bigyu
itula yuye kat khaliu rahabna di spy king la spy mkaju benaye Joshua na spy king Jericho yeri tipo mkaju benaye puge gula he kat khaliu no spy gmavle bikiya. I know that the Lord has given you the land ine tivai alhu no Jericho yeri po gabis Israel mule passives ki po itulwa Joshua ke de kini ajo chigila ajo toku ajo chigila nyungna pisi ikana baye nyungna akodono ajo chigila jona baye nyungna tle itula yuye pana hile khali Rahab ne ba yuye for we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea al huno kishi Israelim kosa se Egypt ni kitsala ne ipeche ke ulagila Red Sea kishi po aguzri tipo kishi po al huno tipo kishet kitashivet gena mom tipo pela khaive begena ene Israel mo belo azri tipo katasi iperive begena nyungna tipo chulva nyungna kisai po injona baye nyungya lo ko to chulangyo kumgo kashi kumsanyim hipo ga supernatural banyo cho kimne shimlagyo alo huno paktagyo azri kije tabe잖아 Israel mo pakhtsnya Israel mo belo azri katave begyo ena azri tipo no agim ko bitidesgyo nyungna tipo 바이블을 필요하네. 이게 일레 그 칼리우 라합리 his spy mkeri ge mik maule ba ge nyungno Israel mo gil chulwa ar hono kuto Israel ki megena ar hono kuto Israel sa phri ge ni ko chulwa ige ina plane la ar hono ni yeri bo ga bes Israel le peswa za nyungno ki sai bo jigela nyungno mtsim shebe tala ge rahab ya kum la kivlo no mo akum la bana kwala mlai ge chono paye ari mulo na khal ge bo mo like, the first thing we need to understand here is Rahab, she believed in the God of Israel. But Israel will hold show panapulubege. Israel will hold show akagyu and Israel will akagyu dipona akat pakat dipo grabus Israel mitzvegi dipo pana dipo puligyu vecho no spy mkerigyu kumabela pagila gertsesgyu nyung dipo itulanya. Nhưng người ta cái Ibrahim cái đó chưa là rồi sinh lại cái người ta confirmation là gì it was by faith Akupulu vejono that Rahab the prostitute was not destroyed with the people in her city. Cái khaju Rahab hiboye panong tim ko holono cái sak mo vepe mo ige mu paye pana spice mkay rigem ko la mkay rigem ko panong pekes ki vejono paye khalvege ipkyunyung tipo li kupul vejono li ye Israel mo ka sho pulgi mo ge yem li ne pulgi ya Israel ho ye khaju la Israel mo no kuto ye akche ko akunzam supernatural miracle tipo Israel mo no shits kena tipo pano chimukyu tipo pana tipo sho pulgi vejono li kupul vejono li shokul tipo itulgyu nyung dishi itlanye James na PCQ 금츠 코치레베츠Q 뉴무 디보 음쯤시에 베탈라네 롬미 쯔가케 아로 츠올라 포솔 폴라 바규예 이게 뭐 디노 쿠프킨 베초 시파가예 하쿠루부예 쿠프킨 베초노 샤가예 디야 아금라 쇼 베베 모바이 디쿠모아예 쿠프킨 후예 쿠프킨 쿠모냐 힐라 아포스톨 폴레 바규예 아금라 베초노 뉴나 하쿠루부 툴바가나 바예 데 알로 쿠프킨 가 o nhưng nó cúp kinh việt cho nó học một buổi thu lại cái thế nhưng cầm là cả ít khi nhưng nó biết thì bố biết thằng sao cô ấy cúp kinh ebe yu cúp bên nó unmerited favor kia nhưng nghe thu cái gì sao nghe đó nào nó bao favor alo nó bao kipagi meti bố cả biết ni salve zagi ni khăn về zagi thì bố biết rồi cái ni cầm nó to làm một cái không 이게 아금라게스 쿠프킹리게스 에브게 아집 샤모게 방게 이게 아포스톨 본나 로마게도 즉 아주 좋은 배게 쿠프킹네 샤가바에 쿠프킹나 아금라베 저는 샤가바에 아금라베 저 쿠프킹고 아금락마 석하부 이툴기 구모게 이피피사 휴님 로마게도 즉 하데 아주 좋은 지라 뇽노 이다가라 키시 마타고도 지냐 좀 불라길라 준샤기에 Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven,
but he who does the will of my Father in heaven. Ivlan piu kimi kamtsna al hoyek bila ilogil monanye gemu kuno al ho pulo shichengena lai al ho pulo shichegem kono al hoyek bila ilol nanye ishibi matyaga dotsin arom kula kile pige kula gila kim kutom no ishik ve talpini lingye etia manyunga kula suma sagena ibi pian grashi retiri kumsulve What is the will of the Father? Like, he who does the will of my Father in heaven. Kuno kono alhu apa alhu pulo shi jengena tipo kono alhu ye kipele lo nanye kunga ye kipele lo nanye ishi bagu ye alhu pulo ye kuja alhu pulo ye jwana atakiba ke dot so ajol hobdila ile pizagu ye and this is the will of him who sent me. I'm just about who pulo ye hige that everyone who sees the Son and believe in him. Kuno kono anu itulubs anu shopulingena tihina hupuluge wange. Lai, John at give you a cannot so as hobdile by you. And a pilgrim koye everlasting life. Akhupu tipo itulange ibigu and a panong ye ashagataranda panong kuptuas nangibi. You know, John at give you a cannot so as hobdile bizagu tipo itulane. Akupulu and Akumla. You need to mask you, Akupulu and Akumla, sumo gele not our work, Nikumla Vibushama. We need the finished work of Christ. Faith, Akupulu, and Akumla Baguye, Nikumla Bamo, the Jesus Christ on a ship with Kumla. Nina, you get Jesus Christ on a ship with Kumla Boga, this Kupukin grace Abanye. Tina Aluna, unmerited favor para Nimsan. Invitation. Faith eba you Akupulu Tipono. To respond, in response, like to the finished work of Christ. Jesus Christ no ship kuvetsu tipo no tina grace. Like Jesus Christ no ship kuvetsu tipo na grace. Ni na shige bu shaki Jesus na shira tage. Ige tipo na alhu grace. Ige alo na pakam na tipo gabis ni invite cha yulo no ye te okum live bu shamo bu no na plana ba yo no khalvenange ikum live chono no khalvenange bi alu pa invitation cha yulo ni na tipo shop plana ba ye we are responding to the finished work of Christ. Ye ni tipulanye ipitipo akupule bageti kecho. Ige Jesus Christ nom lavetskiu mo ine Jesus Christ na shop puligiu. Faith plus grace. Hikma kakao no yun hakul buntulange. Timuto mo James agyo de kini coach bu yung akamlaki amebu shange. James na tishtanye mo gesha bagulo. James na pana bagulo pana kije kibye. Kut khalu Rahab ri akamla vecho no bagulo. Kut khalu Rahab ye kut khalimge. Ige ja yeza hepoje kimgecho. Ige mu lina pulki vecho no. Nyung hipo wala ni tik tashilvena baye nyung ye James akyo de kinyo ku context ne bangina. Tipo new self study shikala tipo ipernenge cho. Ige nyung hipo alhoza hipo kikena pulo lona shabaye nyung ye we can be set free. Nyung ye akitsaka kuto molona mom condemnation, guilt, shame. Hipo kolona nyung ko khapelbu nyung ye we can live a victorious life in Christ Jesus. Amen. Alors, ça tu me dis, mais comme ça, comme Amen.